Uglay nga talaga sala to. Tulading ka muna. Hoy, sakto pa yata pagkabila ka. Yan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ano kaya yan na nata ni Baak? Rache mo ito. Ano ko kuhain na ito? Saan na niya? Nagkama. Ang tik-tik to pa naman. Malinsa. Lita man. Ay, siya magsala. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ni, talaga ba ito? 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ni, mali ulit man. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pila na pinisalsalain na. Kasi ang ganun ka man. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy, Baak! Nalain ka mo lagay magsala. Nakigtutak pa Tatay ka parta? Well, tatayak pa dito. Tatay ka bibuyain. Naglain ka mo lagay magsala ha. Kitwin na Andres. Danserak ini. Kasi ya, tata lang mo. Nagbayag tagkad ka doon. Tata ka lang makitag sala ha. Ato titalin ko Andres. Apay si ka, di mo magsala? Saan Baak? Madya kang magsala. Kaya mga saruan ka, dati ak nga dance constructor. Ano nga constructor? Baka dance instructor. Sumit lang nga di Andres. Nyalakit di. Iman nga Baak, suruan na man tap. Kita akto man ni bakit ko gidi dance step nga masusuwak kanyam. O sige, dito ka din nak. Surute mati garaw ko. Well, sige Baak, surutan ka lang. O sige, kastit step ni. O, i-play tapay lang ka may maya. Sige man. Okay. 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2. 1, 2. Ape kas tatay churam, pil na pil mo matasalsalaam. Kitwin pil na pil ko nga rod. 1, 2, 1, 2. Sige man, ulitan man pa di slow motion mo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nya, nagbilib ka manain. Uy, biliba nga talaga kanya mo, naglay nga agsala. Oh. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pil na pil mo si ka, naalamag yung left and right mo pakasta-kasta na. Nyalakit din Andresin. Si Kaman ti bigat aldaw mo nga mausar ato nga ima. Nimal ka talaga Baak, sugayam sanay na sanay kakastag na Nagadulakit din nga mapanpansin mo. Agsalatakit din. Sige. O sige, rugyantan. 1, 2. Chung 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 chung. Agura ka man. Apay kastata sa alam Andres. Kasla ka lang na asinan nga igis. Kadi ba kan di ba pil na pil dapat? Chung 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 chung. Agura ka man palang Andres. Isarding mo palang manata pinagsalam. Abaya, kumiskisar ti garaw kong ka. Kithanap nga kasta yung surok ginaraw mo manin Andres. Abaya pagibiyangam, kung nagmayamot istip ko na. Oh, di ba? Anya ti mayat dita. Kasla ka lang kiskisiw tar aramidim. Unay mga giskisiwong Baak, naguyaw ka mutan. Kitag pa sumit. Agtugaw taman pa lang ta nabanog ako. Sige Rob, nagklika mo lagay magsalay makabanog. Apo. Kitwin na Andres. Rumar atay duldulim mo nga lingit. Supay narigligat gaya magsala. Kaysa glaba. Ata ka manin, laba manin. Agawit kalatan, makadamdamar, timan ni bakit mo. Ay, wun, matsak pa'y gayam na kalaba. Nagkadupay nga rin labak tata. Sige, kan. Isturbo ka ti pinagsalak. Sige, titakan. Tay pakita man din bakit ko di insuro nga pinagsala. Uy, ipakita mo agad yung surok nga sala. Tanog, bilibit kanyam ni bakit mo. Sige, nakon. Baka mabatok pa din bakit ko. Ching chang ching 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 chang ching chang ching chang chang ching chang ching chang ching chang ching chang ching chang chang ching 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 chang. Punay nga salan. Ching 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 ching. Kaslabding raw. Hello guys! Shout out kami na po. Gani followers kang viewers may. Arte manin ni Baak. Arati man Andresan. Okay.
Mangunuro na pa, shout out many Aurora Soles from Cavite. Okay, kini Sir Jerry Manuel Lavarias ng Santiago City. Shout out kay Garlin Post from Cavite ulit. Okay, suki ni Madam Daisy Lucas ni Victoria Tarlac. Agyaman kami Madam, takanain mo i-share kin nagbuybuya ti video may madi ka kumama Madam. Salamat, madam. Shout out kay Ronaldin Alab from Cavite again. Okay, kay Joselito Pascual Miguel ng Tayog, Pangasinan. Shout out din kay Sherry Rus from Cavite ulit. Okay, OFW naman po kay Madam Jonalyn Galuyo Elida. Advance happy birthday po. Mag-ingat po kayo palagi. Shout out din kay Rosemary Iglamo from Moncada, Tarlac. Okay, kini Sir Almir Dar ng Kuwait. Abroad na naman. Shout out kay Nes Dwayne from Hong Kong. Okay, kini Sir Mark Daang from Nueva Vizcaya. Shout out din kay Joseph Reyla from Netherlands. Okay, shout out po sa Lucky Group sa Perugia, Italy. Shout out din kay Diana Pago Bruno from Dubai. Okay, kay Madam Leia from Singapore. Hello po. Shout out kay Medi Calyagano na laging nanonood sa amin. Salamat po. Okay, kay Madam Lynn Villanueva Estrellas ng Aurora Isabela na nasa Singapore ngayon. Agalwat katag na namin, Madam. Shout out kini Conrado Malyari, Ijay Bukaya, Bawang La Union from Jess Rimando. Okay, shout out kini Jay Malana Agbisi from Bugay, Cagayan Valley. Shout out din kay Tom Milio from Isabela. At shout out po kay Juven Corpus Malo from Aurora Province. Shout out din kay John Paul Tolentino from Kabuluan, Victoria, Tarlac, kababayan. Okay, shout out po kini Jenny Reyes Tagabayashi from Hawaii. Kaway. Shout out din kay Willie Damian ng Aguo, La Union. At shout out po kay Analita Ting from Panique, Tarlac. Shout out din kay Lerma Pigaw Lawagan from Burgos, Ilocos. Okay, shout out po kini Sir Eduardo Vicente Rufino na shout out kan idol. Pasensya ka no, nalipatak hindi maminsan. So ulitik manin Sir Eduardo Rufino. Idol, thank you sa panonood and paki-share po ang mga video namin. Shout out ulit kay Eduardo Rufino. Shout out kay ulit. Talwatan Idol. Shout out din kay Lerma Pigaw Lawagan from Burgos, Ilocos Sur. Ay, na-shout out pala to. Shout out din kay Dennis Almasan from La Union. Okay. Shout out ko man ni kumpare nga patrolman ni Jay Tiplex, si Pari Randy Ancheta nga naikamang ni Jay Rosales Pangasinan. Okay. Agalmat ka agnanayon ti pinagpat-patrol mo pare. Salamat po. Salamat. Thank you. God bless. Ingat po kayo That's palagi. all. That's all. That's right. Thank you.